keluarga. Rekan panitia Jek Pasuan Hitam saya. Iya, tamu undangan. Awan tepuasani begini tekuiridi sun rapalaken jampi ajian semar putih tak kecukumine nak sebut arane moga sing angone malih bae nang atine Malah toba Bung Suputra terus diwiri anak ya sejak kehilangan terus kelangan sapa jadi senok kehilangan wajib Alansa seminggu orang tendas sampai sawulan tuntas surapali sampean sampai bikulung mangan apa ketul cimate apa saking badane begel lakonanane tapi masih angger bae sayang yang gemoy yang cantik bos Korea bos Korea pantesan matanya sipit ya bos Korea sayang satunya bos apa bos SJM Sabita Jaya Muda yang punya Sabita Jaya Muda sayang lagi oh si Bos Dwi SJM. Sabita Jaya Muda Bapak Eko Ibu Irma Wong ireng apa cimate sampean kula demen aduh kang ampun ampunan Sabita Jaya Muda yang punya Sabita Jaya Muda ngakali sampean tapi masih malik baik ning wajukri coba sing keren sesambar buan kala jampi kala keman sundaman sampean kaya edan Kang Tony si GGF Pro Audio Sound System sampai sawulan tuntas Tiga itu rapali sampean sampai bikulung mangan apa ketul cimate apa saking badane begel lakonanane tapi masih angger bae disambung kembali spesial yang goyang lagu bos wanya Ur ya durung kudu oh durung ya awas meletok GF Audio Sound System Video Production Bos Korea paling sayang ya habisin dulu wong ireng apa cimate sampean pengen beru kula demang aduh kang ampun ampunan habisin dulu dong bos Korea paling Dede sayang Sabita bos Korea paling eman ngakali
bagai